Oh sanibona bafowethu kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina. Bekani phela ngicela unipha nje ivesi elilodwa lapho bese ngiyabaleka. Ngishaya ngevesi elilodwa bese ngiyabaleka. Igama lami uSibusiso nje wakamabaso lapha emkhukhwini wethu. Okay, lana ke ivesi nje elilodwa ngifuna into ngifuna ukuthi ngicacacise la encanyanyana. Uyabona? Bese ngiyabaleka. Okay, Proverbs noma Izaga chapter 19 verse 3. Uyabona? Proverbs chapter 19 verse 3. Yabona? Leli verse leli ngilibhekise kubantu abanokuthi izinto mase babhedela bese begxeka uNkulunkulu kodwa futhi kuyibona futhi abenza into errong. Uyabona lonto leyo? Kwesinye isikhathi naso nokumgxeka uNkulunkulu sithi hayi le ndaba kaJesu ayikho wangiyekelela mina mhlambe ngaphuka umlenzo mhlambe kwenzakalana yabona ube kodwa mhlambe kade uwadi wenza into errong yabona. Ngenze isibonelo mhlambe ubuyontshontsha moyontshontshwa bakudubula yabona bese ublame uNkulunkulu ukuthi akakuvikelanga kodwa wena kade yontshontsha wena yabona. Yabona kuningi ama example engawenza la ngane zakuthi. Okay, Proverbs chapter 19 verse 3 yabona lithi ngesingizwe lifunda ngesingisi leli lilula lidinga ukuthi ngilichaze ngesizulu yabona kodwa ngizozama mhlawumbe ukulichaza lithi some people ruin themselves by their own stupid actions and then blame the Lord. Yabona ngilihlaziye nje noma ngilidle ngolimo olulula yabona ngesizulu lithi abanye abantu banokumosha ubona noma banokumosha impilo zabo ngenxa yezenzo zabo ezimbi bese beblame uNkulunkulu. Yabona ngizolichaza kanjalo ngesizulu yabona ukuthi sinokwenza izinto ezidomba kwethu yabona singabantu emhlabeni bese siblame uNkulunkulu yabona. Maningi ama example engawasho lana yabona maningi. Yiphi nje engayisho example kodwa into ezobackfire kuwo yabona. Ngezibona mhlawumbe untshontshe emsebenzini yabona bese uyabanja bese uyaxoshwa buse uzothi uJesu akekho wangiyekelela ngaxoshwa emsebenzini kodwa kuwena kuwena moswathi untshontshe bakubamba usuxoshwa yabona. Kuningi ngenze isibonelo mhlambe uyilege ngethenga omahosha ufikulale noma hosha lapho uthola amabhadi bese izinto zakho ziyavaleka empilweni yabona busu uyablame uthi hayi mina uNkulunkulu ivalekile mina izinto zami lo Jesu lona akekho akanginaki kodwa kuwena owenze into errong yabona yayisi universe ikupunish ngoba kwethu let me say something yazi umhlaba nje uNkulunkulu nje obadala izulu nomhlaba yabona kwamthatha 6000 ezadala izulu nomhlaba uNkulunkulu yabo umhlaba izinto vele ziyakubackfire ungathakathwa kwenziwa ngalutho. The universe is able to punish ube responsible for ama actions akhe ngaphandle ukuthi uzopunisha uNkulunkulu lokhu busy usukela bathakathi yabona. Umhlaba nje uNkulunkulu wathi akube khona ukukhanya kwaba khona ukukhanya. Umhlaba represent uNkulunkulu uyayikhanyela nawo ngokwawo noma uNkulunkulu usathana ungcolisile kodwa uyayikhanyela umhlaba. So izinto manje ziyakubackfire la izikubackfire because nawe mosa ukho responsible yabona for ama actions akhe yabona. Kuningi engingakusho ingane zakwethu sonke umlando singamgxeka ukuthi uNkulunkulu ngenxa yezenzo zethu ezimbi. Ziningi izinto engayibala lapha ngashona ilanga yabona kodwa nje lithi ivesi lenkosi izwi lenkosi Proverbs chapter 19 verse 3 lithi some people ruin themselves by their own stupid actions then blame the Lord bese blame uNkulunkulu yabona. Ziningi izinto ezinokusehlela kodwa yithi esenze wrong uNkulunkulu akangene yabona. uNkulunkulu akubusise ngemali uhambe uyeblock ama drugs uphuza utshwala uyayiphuza otshwaleni unika amantombazane uthengela abantu utshwala yabona. Mawusuhlupheka bese ublame uNkulunkulu ukuthi uJesu Kristu akakuthandi. Hayi ingane zakwethu asikamsukeli uJehova ezulwini yabona asingamsukeli. So ingakho leli verse ngithi angilithinta ukuthi bakwethu ezinye izinto sinokwenza ubudomo bethu bese umhlaba uyasijikela the universe turn against us and is responsible for our actions ethu yabona. Nibe right nosuku oluhle. Proverbs chapter 19 verse 3 ulifunde nawe ngana kwethu.